wa 297 naimba couple moja tu, ndarimba igice kimwe gusa. Mwalimu nipigie sente, mwalimu afate kuri inasema nipe saa moja. Saa ine. Asante Mungu, Murakoze Imana, nakuhitaji Mungu, ndakukeneye Baba, tena tunahitaji neema yako. Haleluya, haleluya. Asante Mungu wa matendo, murakoze Imana. Oh, barikiwe. Ni pesa moja nawe Yesu, nikichoka huko duniani, hata nikiona wivu kali, wanistarehesha siku. Lakini mimi kama kugenda na mtabazano kuja kutembea na wenyewe watariti, reka tujye mu ijambo nasoma nakonje kusobanura gusa. Ni ile mimi nataka tafasiri. Umurongo wa 8 mstari ya 8 haravuga ngo inasema hivi, reka umujinya acha visirani. Ariko umujinya we ndavugaho gatoya, kasirani nitasema, ariko reka mvuge gukiranuka kw'Imana. acha niseme uaminifu ya Mungu. Imana izerekana gukiranuka, jinsi Mungu ataonesha uaminifu ya bene data. Reka mvuge buhoro wandugu, acha niseme kugira ngo abantu bumve, watu wapate, kuko abantu b'iki gihe watu wa hizi ntabwo bakikunda Imana, hawataki Mungu. bashobora kujya kumana afite icyifuzo runaka, ashobora kuza imbere y'Imana afite umubabaro runaka, ashobora kuza imbere y'Imana afite uburwayi runaka, bikamutera kuba ahantu, bikamutera kwegeza abakozi b'Imana, bikamutera gusenga, bikamutera wenda muri icyo gihe ari mu burwayi cyangwa se mu ngorane kugendana n'Imana. Ariko nasomye ijambo ry'Imana, Paulo yavuze amagambo meza cyane, aravuga ngo Mana ntabwo tugira abacu kugira ngo twiyobore, ahubwo kuko turabi Imana tugomba kuyoborwa n'Imana. Bene data bakundwa muri Kristo, uyu mwaka nitubwiye ngo izerekana gukiranuka kwayo ku bantu bayo, nitwizerekana ku bamwe ariko ku bandi ntabwo izerekana. Reka ngusabe rero muri aya masaha wowe uri kumva ijambo ry'Imana, n'iteka ryose ukiranirwa Imana. Ese ni mu buririmbyi bwawe, ese ni mu murimo ukora? Abandi basigaye bakorera mu rusengero bagashaka kugira ngo babe abasitari, kandi icyo kintu kikatuma ubwiza bw'Imana butagaragara mu bakozi b'Imana. Abakozi b'Imana muri iyi minsi basigaye biyumva yuko baba abashampiyoni, mbese bakaba abantu b'ibyamamare, kandi ibyo ngibyo Imana ntabwo izerekana gukomera kwayo kuri bo. Ariko Imana iratubwiye ngo izerekana gukomera kwayo ku bantu bayo. Reka nkubwire mwene data, kandi mwifuza icyamukemva ijambo ry'Imana maze ukagendana n'Imana, gukomera kw'Imana kuzumvikana ku bantu bazumvira Imana. Tuzabona ineza y'Imana, nitwumvira Imana tuzabona gukomera kw'Imana. Oya turi abagenzi, hari umuntu wavuze avuga ngo twe turi abagenzi kuri iyi si, ntabwo ari iyacu. Abari n'ibyo bongeye kuvuga ngo mu ijuru ntabwo tuzabona umubabaro, bigaragara yuko muri iyi si tugomba kwibabariramo, kuko mu ijuru imbere y'Imana
no mu bakozi bayo bazagendana nayo izerekana gukomera kwayo mu baririmbyi basiyegereza Imana bakaririmba babona yuko baririmbira Imana babona yuko batari kwihimbaza batabona yuko bari kwihimbaza abandi bazerekanwamo gukomera kw'Imana. Amen. Uweza wa Mungu. Yesu ashimwe. Amen. Imani izerekana. Mungu ataonesha. Imani izatwiyereka. Mungu atajionyesha. Oyazi, si kwa abarozi. Si kwa sababu balozi biko. Ubusizi umwigisha yaratubwiye. Siku nilipita mfundisha. Abarozi nta pastor wari wababwiriza. Nikusema wachawi pastor hajawahubiri. Na pastor wari wababwiriza. Pastor hajawahubiri. Ariko bazaja bakuroga. Kini watakuwa. Imana yerekana imbaraga zayo. Unesha muri wowe. Ndani ya. Bazaja bakutega. Utakwenda usimbuke. Imana yerekana imbaraga zayo. Unesha kufuza. Muri wowe. Kandi igaragaze yuko ari Imana iri kumwe nawe. Ariko ikintu kimwe kisabwe. Ikisabwe aho ngaho ku murongo wa kane kwa wa munane aravuga ngo reka umujinya. Anasema acha kasirani. Bwana asifiwe. Amen. Reka iki? Acha kasirani. Bayobozi dufite ibibazo. Waongozi tuna shida. Bayobozi mufite ibibazo. Waongozi muna shida. Bayobozi mufite ibibazo. Waongozi muna shida. Abapastor mufite ibibazo. Wapastor muna shida. Iki gihe hii wakati Abakristo ntago bashaka kubyizwa ukuri. Wakristo hawataki kuambiwa kweli. Abakristo b'iki gihe, Wakristo wa leo ubuyeza kuba tubesha abantu. Ingekuwa tunadanganyaka watu. Urusengero rwababuziye kenshi. Kanisa kama inayana na tunakosa nafasi ya kutia. Watura naho tubashira. Tungekosa nafasi ya kuweka watu. Ariko iki gihe, lakini muda Abakristo ntago bashaka ukuri. Wakristo hawataki kweli. Bashaka iby'Imana. Wanataka ariko ntago bashaka ukuri kw'Imana. Lakini hawataki kweli. Nanone wabona bacyashe. Na wewe mwenyewe ahubwo bakakubona yuko ari wowe mubi. Unaona kwamba wewe ndio mbaya. Kuruta uko wabacyashe. Ushinda gisho neza bakene. Reka mbabwire bene data. Hata nibambie baba. Jambo ry'Imana riratubwiye ngo neno la Mungu linatuambia ureke umujinya muri wowe. Acha kasirani. Kuko iteka umujinya kasirani sana. ujya urasira ibintu bibi. Iyo umuntu afite umujinya utakiwa na kasirani ujya ukora ibyo utakagombaga gukora. Ungeweza fanya. Iyo umuntu afite umujinya utakiwa na bisira ushobora kuvuga ibyo utakagombaga kuvuga. Niyo mpamvu abantu benshi mu bibazo byabo bajya bananirwa. Shida yao akananirwa ari umukristo. Ariko reka mbabwire bene data, ntabwo dukwiye kwiyobora, ntabwo dukwiye kugenda nk'abandi. Tugomba kugira itandukaniro n'abanyamahanga. Nimba tugomba kugira itandukaniro n'abanyamahanga, bivuga ngo uko turi kumuvu. Hari umuntu umwe wigeze kumbwira ngo naona mama, urabona mubyeyi ngo kovu agakiza ngo kara ku mutima. Bakristo yego, Wakristo ndio kweli ile. Uyu bivuga byumva. Ubiseme na unabisikia. Nubivuge kubera ko mbivuze. Biseme jumi na biseme. Agakiza kaba mu mutima. Wokovu inakuwaka mu roho. Bwana sifiwe. Ahubwo numvisha abanyarwanda bari kuvuga. Nisikia abanyarwanda balisemaka ngo kari ku mutima kenye kiko kuroho ngo kasesekara kana kuwaka na nyuma. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Agakiza wokovu nago kaba ku mutima, haikuwake ku roho. Ahubwo lakini impamvu babyeyi agakiza ntago kaba ku mutima. Biblia inambia wokovu haiko tu. Umunsi umwe baje gufata Yesu. Siku moja walikuja kukamata Yesu. Baramufata. Walikamata Yesu. Baramufasha. Walikamata Yesu. Baramusirika. Wakamfunga. Bamaze kumusirika. Sasa walimfunga. Baramujyana. Walimupeleka. Yewe kwihishirisha. Wewe jificha pale. None pastor asi. Pastor akuye sasa. Atende huko Yesu yarari kugenda. Atembee sawa vile Yesu. Kugenda huko Yesu yarari kugenda. Tembea sawa vile Yesu alipaka. Mufuate. Muri kumona? Muko mnamuona. Reka hagarara aho ngaho. Simama pa. Wewe ntabwo uri mwene wabo wa Yesu. Hauko ndugu yake na Yesu kweli? Ntabwo umuzi. Haumujui. Kweli. Wowe uri
kabisa ndugu yake na Yesu wewe. Mwabyumvise? Unamusikia? Mwamumvise? Unamusikia? Ngaho komeza ugende. Uendelee sasa. Muri kureba muko mwabonye ko n'ingendo yiwe na mitembeleo agenda nka Yesu. Anatembea sawa Yesu. Mwabibonye? Murabona kunafasha amaboko. Murabona gisa na kama. Murabona sikuri Yesu yafataga amaboko. Yesu alikuwa na mujye kwicarira Imana bahumurisha. Reka mbabwire. Nimba tukisizwe. Naho tunyuze. Bajye bavuga ngo bariya bashobora kuba ari abakirisitu. Naho bashobora kukuvuga amagambo mabi. Ariko umutima wawe ukakwemeza yuko uri umukirisitu. Babona imyambaro wambaye bakavuga ati bariya ni abarokore. Bwana asifiwe. Ureke dukizwe bene data. Tukizwe ku myambaro. Tukizwe ku mutwe. Amaso yacu akizwe ku minwa yacu. Midomo yetu. Ejobundi nabwiye pasiteri. Sikulipita nabwiye pasiteri. Ndamubwira ni pasiteri. Mwambie pasiteri. Uziko ndi gusaba agakiza k'umunwa. Niko naomba wokovu ya kinywa. Nambia ngo mama. Ngo none se ngo akakiza k'umunwa. Wokovu ya kinywa inakuona. Wewe ngurisha kuwa mali mama. Usimaze kuba kure sinzi. Ndamubwira ni ukuri pima. Ndavuga ni kweli. Ndimo nabwira Imana ngo uyu mwaka. Niko nambia Mungu imwa. Imana ibagakiza. Mungu anipe wokovu. Ibagakiza k'umunwa. Mungu anipe wokovu ya kinywa. Imana ibagakiza k'umunwa. Mungu anipe wokovu. Umunwa w'umuntu nibukishijwe. Tikiokoka. Umuntu ashobora kumva. Anaweza sikia. Ariko akirinda kuvuga. Mu migenzereze yacu. Mwabonye ko pasiteri yahakanye Kristo. Aravuga ngo reka da. Uriya mugabo ntabwo nigeze mubona. Nta nubwo muzi. Maze abandi baravuga ngo ese ko n'ingendo yiwe asa n'uri kugenda nka Kristo. Arongera arabihakana. Aravuga ati ni ukuri uwo mugabo ntabwo muzi. Ariko kuko agakiza Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe. Agakiza kari no ku migenzereze yabo, kari no ku maboko yabo, kari no ku maso yabo. Nubwo yahakanye mu mutima ariko kari kugaragara he? Kari kugaragara ku mubiri yake. Yesu ashimwe. Amen. Nimba uri umuririmbyi niki kigutera kutamenyekana kuri umuririmbyi? Haujulikane kama mwimbaji. Nimba uri umusenzi kama uko mwimbaji. Ikintu kibuza mu bantu, kitu inakosekana ndani ya watu. Habuze kwihangana. Unakosa uvumilivu. Habuze kwihangana. Uvumilivu. Shize narababwiye. Ilipita niliwaambia. Gendana n'umuntu. Kitembea na mtu. Ukabona ko nta mumaro. Unaona hakuna kitu anakufalia. Hakuna kitu anakufalia. Nta mumaro za kumarira. Toka kwako. Muveho. Mutoke. Muveho. Mutoke. Mukuri muveho. Bali mwachi. Nimba naho yakugeza. Kama hakuna kuendeleza kufikisha. Mwambie nipishe. Mubwire binjira. Nje. Amen. Nugendana n'umuntu. Kitembea na Mungu. Akajya kuzanira utuntu gusa. Anakuletea babuze. Azaguchanganyikisha kandi byitwa ngo umukirisitu. Inaitwa kama wewe. Muve mu magambo barokore. Ndani ya maneno. Amagambo niyo yise barokore b'iki gihe. Bagerageza gukizwa. Bakagerageza gutanga amaturo. Bakagerageza kwambara neza. Ariko amagambo yarabishe. Amagambo yarabishe. Bari mu magambo ibitavugwa. Yagera aho abanyamagambo bari. Agafata igitaramo. Agatangira kuvuga. Akongera akahava. Ati mama kono urabizi. Ati nahuye na mama Kristera. Ati maze kura na mama Kristera. Hatuzi ibyo yambwiye. Ariko se nubwo mama kono wabwiye mama Kristera. Kurya bamubwiye. Aho batangiriye ko atahamubwiye. Balianzia mbona hamwambie? Kwenye balianzia. Avuze ibyo mama Kristera yavuze gusa. Sema byenye mama Kristera. Avuze ibyo Faida yavuze gusa. Sema byenye Faida. Ariko mama Kristera kugeza avuze ibyo mama Gati yavuze. Sema byenye mama Gati. Ariko ubundi mama Gati. Mama Gati. Mwatangiriye he? Balianzia. Kuki wahise itangiro? Ahubwo ukajya kunyusirizo. Unaenda kumwisho. Nasema vya mwisho. Abo ni baba Kristo tutumba. Pale ndio Kristo tuko na. Yo bavu batakikizwa
rusengero abaokokake ndani ya kanisa ntago bakizwa abaokokake ntago bakizwa abaokokake b'abayindaya banakuwa bambaraka barubebe banakuwa baimba mwitu yagera mu rugo wakifika nyumbani akashaka kuba umugabo nawe anakuwa sawa mwanaume nta bagabo babiri babakuriye hakuna wanaume mbili banakuwaka kukitana reka n'abatingana kama ni ba homosexualite ndio banafanya hivi bwana sifiwe amen 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 nimba ari umugabo kama ni mwanaume nabo umugabo mu rugo awe bwana mu nimba ari umugore kama ni mwanaume nabo umugore mu rugo awe mwanamke yewe mugabo nawe ufite icyo ukora cyose kama uko na kitu nafanyacho amen nubyinire ku mugore usicheze ngo kubera ko nta kazi afite nawe mugore nimba hari icyo uzana mu rugo nubyinire ku mugabo tuba abakristo bene data tukizwe no ku mitima tukizwe no ku myambaro tukizwe no ku rurimi tukizwe no ku matwi tukizizwe icyamu uyu mwaka tukabwira Imana ngo Mana uduha agakiza kandi uduha agakiza ko ku rurimi Bwana sifiwe amen haleluya Imana itugirire neza Mungu atutendee mema aseme ngo oya hapana ngo ntabwo muzi misi na uyu niko abakristo bacu dufite vile bakristo yetu bakristo bacu bakristo yetu iyo bari mu mihanda bakikuwa barabarani siga bambara utuntu wanafana tubitu umunsi nzahura n'umwe sata kutarana ni ukuri kw'Imana kweli uzagira amahirwe gusa ukupatake tuba nzahure nawe uzikutarana kandi hari igihe bizajagura sababu itapanda uze hano unakuya wambaye gutyo unavana vile Bwana sifiwe amen 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 basikaye bagenda bameze ukuntu akitu na tunu ukuntu unajikunja gini umwambaro ni munini ariko yakigira ukuntu noneho dore ageze mu rusengero agera mu rusengero ukagira ngo umwambaro uri buwe uraba muremure unawasa mavazi itakuwa mrefu ntabwo uri buwe muremure vazi haitakuwa mrefu ko wavuye mu rugo uzi ko ari mugufi agatangira kugira ngo kugurura agatangira kugira gute abana oya hapana oya tukizwe tuokoke tuve mu byo twibwira toka mu benye turajyana ntabwo turi abacu hatuko sisi wenyewe tugomba kugira itandukaniro unapasa kuwa na n'abanyamahanga n'amataifa Bwana asifiwe amen haleluya amen umufarisayo arahagarara arasenga umufarisayo ngo Mana ndagushimire ngo kuko ntabwo meze nk'abanyazi ngo abakiranirwa ngo abasambanyi ngo sindi nkabo siko kama wao haleluya amen 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 sindi nk'abanyazi siko kama wanyazi sindi nk'abasambanyi siko kama wasi sindi nk'abakiranirwa siko kama wenye wasalimu ayiwe amen tureke kujya dusenga amasengesho y'ubupapa tuache kuomba maombi ya upendo tureke kujya dusenga amasengesho y'urukoza soni maombi ya haya Bwana asifiwe amen amasengesho y'urukoza soni tureke maombi ya haya amen amen tugire ikinyabupfura no mu nzu y'Imana na adabu mu nyumba ya Mungu tukizwa turi mu nzu y'Imana tuokoke tukiwa nyumbani mwa Mungu ejo bundi umuntu anywa inzoga tuzi mtu akakunywa boke ni umukirisitu akakunywa pombe mukristo mzima ngo njyewe seme mimi ngo fulani n'uburyo njyana mu mimi fulani njona nibeba mpombe pastor aramubaza pastor akamuri ati none se ko fulani akujyana mu nzoga sabona fulani anakubeba ngo fulani arahari ule fulani iko hapa wari ukujyana mu nzoga buri munsi mwenye anakubeba mpombe ntacyo tuzireguza site hakuna kenye tutasema ntacyo tuzireguza hakuna kenye tutasema mbere y'Imana icyaha ni icyaha mbele Mungu zambi ni zambi ihana ubusambanyi tubu uzinifu unaona mjakazi unaona mjakazi mama mjakazi mama mjakazi unaona mama mjakazi nililota niko na zini na rose ni basi kusama wenyewe nakwambia ibyo bakubwiye nta muri byo bakubwiye haiko ile njoo bali kwa ugomba kwihana ubusambanyi tubu usharati Bwana sifiwe amen jambo ni turi muno kwa kane
juzi tulikuwa humu ndani hapa Spain. Mwalimu abona umuntu. Mwalimu akaona mtu. Amaze kubona umuntu. Saliona mtu. Akamwambia ibi bintu nabyo byashoboka. Asa hivi tunavyo vinaonekana. Tuokoke. Tukizwe. Tuokoke. Kurudi n'abayobozi bacu basigaye bavuga ngo ibi nabyo byashoboka. Baongozi nao wanasema hii nayo inawezekana. Birashoboka. Binawezekanaka. Binawezekana. Ariko kubantu bataragira gute? Watu wenye abatafanya nini? Abayokoka. Kubantu batarakizwa. Wenye abayokoka. Kubantu batarakizwa. Abayokoka. Bene data birashoboka. Ndugu binawezekana. Amen. Amen. Ngo tureke imisinya muri twe. Tuache kasirani ndani yetu. Tureke imisinya muri twe. Tuache kasirani ndani yetu. Tukizwe. Tuokoke. Bwana asifiwe. Amen. Reka nihute. Acha niende. Twarangirije mu gitabo cya Luka. Tulimalizia kitabu ya Luka. Ibice 18 ku murongo wa 17. 18:17. Havuga ngo umwana mutoya. Tumeleta kubalia Mungu. Ni uzaragwa ubwami bw'Imana. Kama yataingia katika ufalme. Bisobanura ngo Inatafasiri. tugomba kuba nk'abana batoya. Kwa kama watoto. Tugomba kwifata nk'abana batoya. Tunakuwa kama watoto. Bisaba ko Imana ngo mureke abana batoya bazibanje. Mungu anasema ubwami bw'Imana bugamba. ufalme wa Mungu. Umukristo agomba kwifata nk'umwana mutoya. Ugomba kwitandukanya n'ibitavuga Imana. Ugomba kwitandukanya n'abanyamahanga. Ugomba kwitandukanya. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tugomba kwitandukanya. Tunapaswa kujiachanisha. Amen. Amen. Imana itugirire neza. Mungu akutendee mema. Musabiye muri uyu mwaka Na kuombea kwa Imana. kugira ngo ugire ibyo witandukanya. Uwe na vitu ambao utajiachanisha na. Wongere ubwire Imana ngo Mana. Waambie tena Mungu. Umwe kukwegera. Nipe kukusogelea. Kuko ni wegera Imana. Ukisogelea uzamenya uburyo bwo kwitandukanya nawe. Aina ya kujitafuta. Ni wegera Imana. Kisogelea Mungu. Imirimo y'amaboko y'Imana izerekanirwa muri wowe. Nguvu za Mungu ya kazi.